Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate tubinde boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga cyo gwakiranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Superstores yegotoka se nyumba ya complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra search number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Miaka 35 yaitire itkuminaria rero ase omwaka bweriwe mochimikinda 90 oyo korokwa nere Charles Rubia na Kenneth Matiba bakabwatwa asingencho yokorobelia okorobekana asingencho litko lya 77 ase miaka ekorokwa nero 52 noyomo asense ya Tanzania Ote mwaka bweriwemo chimi kienda 54 1954 enseyo ya Tanzania ekarobelia amorkerelia akorunga Dar es Salaam International Fair Trade singenchi yo 77 ligachake wasense ya Tanzania Kenya ekalitwara miaka ya lenge kubwatia yote banga gwika miaka 40 karayaita
igabwata ase okoteba nga sabasaba asinsi ya Kenya. Ingi Charles na Kenneth Matiba bakubwatero nasingi nchukurobekana nga ere kubwatero na Jaramogi Oginga Odinga baba Kenneth Matiba na boigo Professor Wangari Maathai bari ngorora aserombeli ya nkurobelia asingi nchukotaka obosibole bwebiyama ebinge gose multi-party democracy imeyense ya Kenya. Nogoteba go chakira yabwo no sabasaba ya chakire. Tukulia lero nigo ao chinsemo ao imeyense ya Kenya yararkano kurobekano kwigajo guchingira litkelyo murai bwe kiama gya ODM Moskerela Molodinga nata kirwika asensemeria kamkunji lakini kolengana nere nigagoteba buna ebitango byabe kirenchera n'abanyanyimbo na byagarataika asegeti gya kamkunji karansa iketoko yamanyibo tantano bondo bonse bataye basake baito nabako ariganeirie dama ngana kurwa chinsemo ao ko tebia nga yunkyanda 10 nekaronko tenga karibu 20 semeyo manyeryo akorko Wilson Makori nchenkoro komkate Enoch ayanaro tokwariganiri. One Honorable Onyancha Lamek Square that he shall be suspended from the county assembly. Egesirikeli chiko kobagwera aba MCA 10 imeye bunge ya Nyamira. Ingilia kogera ebichane over 5 million people across the country. Ineri egasietaide. Okorobekana gwa sabasaba kwene kigwa asinse ya Kenya Kisii County etatigire. Kitu inaitwa vaccination ya cholera, typhoid na Rusella inaendelea. Eneki abuna abana baino banyorire echanjo ya misoza. Aba MCA komikoro ase county ya Nyamira bako ragwa nomo MCA Bwirigoma omoske Nyambega Gisesa noria abokera okorokwa na bande negatia bali bagura negesire kirichiko abo asensemeyo naritkolia rero ebikaro bya bene bikaransa ko rigereria imba yabo chinga kibabwate ebikaro bya bunge mashinani mno mosekito Fatgad Gisemba agotomanya. Amabaga yaba MCA 10 be county ya Nyamira nigo arariwe ko babosa maiga yabo ko bonari chiko ryo gotaikirana ase bikaro bitano na bitatu bye bunge eyo. 12 members are state officers expected to be aware of the legal provisions of the law and expected to uphold the constitution and all other relevant laws. As state officers, they all pledge Chapter 6 of the Constitution and the Leadership and Integrity Act. Aba MCA abaiga ngamo nomo MCA Origoma Nyambega Gisesa nabaigo omo MCA Obokeira Joel Ombongi. Aba MCA bande abuo bachorire korwase byama ao ngamo na Jeria Nyakangi Petris Onyancha Edina Obara Jendros Nafula Nyakundi Lydia Mosiere Zibora Matundra Amonere Matamarwa. Honorable members, the effects of Article 1941P of the Constitution of Kenya 2010 will take pause on the following. The Honorable Nyangao Joel Ombongi, Okira Ward, Honorable Mama Mada Kerugo, Special Elect, Honorable Abere Erita Sawe, Special Elect, Aiga nigo monogeri kwe bunge ya Nyamira omusketadias Nyabaro arwa ogochi kabuna wetrase abisi yomokarani we bunge eyo asereta Duke Onyari kubatrana ni abisi ya Sergeant Atam weikirania ayatigarete. Members, and I direct that the office of the clerk and the office of the Sergeant Atam to ensure the necessary arrangements are made to ensure that the honorable members are given the necessary assistance.
ensemo yaye omo MCA omagwawa omoske Abel Mukaya Muse nigo aiwa egesusuro kyogotaikirana ase bikaro bitano na bibere bebunge ya Nyamira naboigo omo MCA bwe ward ya Itibo Lamek Square Onyanja ose enana nigo aiwa egesusuro kyogotaikirana ase bikaro 15 na kemo ase bunge eyo. Honorable Abel Muse is suspended from the County Assembly plenary committees and the committee sittings for 7 sittings. Honorable members, the effects, Section 17(3)(e), 1 Honorable Onyanja Lamek Square, that he shall be suspended from the County Assembly sittings for 16 sittings. Kurase ensemo yaye omo MCA obokeira Joel Ombongi naboigo omo MCA omawawa Abel Mukaya nigo bakwana ajaiga. Honorable Speaker, I would just want to note that if this report was to be adopted as it is, that in the Constitution, Article 171, that the House cannot run with more than 2/3 of one gender. It means after this, if at all it stands like that, then this House ceases to transact business because it is not properly constituted. Na kurwa ensemo yaye omwanasiasa Josephat Mose kurwa se wodi ya Kemera nigo abwatukire ekerengererio ekiao kubwatekana nugwa kwa isiko kwa ba MCA abaiga 10 ege korekia rokana ngaba MCA waserwa chikaba MCA 10 ekikiarete bichitaringi ya se county ya Nyamira iya bereke wade chisegi kuru mwaka buyeta gotira etwakagerete nga ekero speaker rende ya berire ya takire abantu bale gochamo banyare kubwaterana egasi nyare gokore so ogosaba gwaito n'abantu banyamira county ayo mu speaker oli gwane walire libage lyokorera abana inchigasi igo kware wancha samasikani ya manene mochamo motige chisegi motige chirevenge chinyinge chiri chiabere gokobo asemangana ya kurumaiga mochamo mokorega sigara matukatirete namake miake yebere tigarete negento kerege ke komyamiro koramuki ke korumwa konde kameni ya chakire Hingo ripota Getembe kurwa samagacho amanene ye bunge ye county ya Nyamira agotoka ime ye ward ya Township West Mugirango Njefa Tigad Yisemba Ekegori gya Genzi no mubaronde omanene bo bamenye be county ya Kisii nigo litko lya lero besokia korobekana ase litko lya sabasaba na kumumochia osekomorage byaro muraibwense ya Kenya ase ogokinye ligori libugima Daniel Ontiri niga gotumanya sinchira engikerano asokorobekana gwechitarikisa nebere chomotinyu gotana kabere kumanyikanite buna sabasaba ime yomocho bosongo ase county ya Kisii okorobekana uko ni gwakoreka ase chinguru chigoro korenganirwa na matuka magega mapema Jumatatu umubaro w'abantu nigororekana gokea ase omocho bosongo obonchoreria bwatenena nebyosike binge nemebogani boigo nigo byasiekire lituko ligima gati yechipara nigo boigo chiasiekire namagena boigo ebinto byasambwarro ekyokirira obosombi boigo gotenena segeka chingaki chokorobekana uko abasa baiga nigo baboria omorai bwense Dr. William Ruto gwetiye miremo ne serikali ya kubwatekana no kukonga kweligo liri bugima ukobora komabaga yechigasi asabasa boigo bunachira chinyinge tichira ikiranigwa namono chiriya barayabo babalirite chingaki baringi koligia goso abisi tete serikali tuyimwe ndubichane binge ndobwatigasi Yeko tegerra yeboria masoni enda se growing board yeboria na inki ya kogera ebichane boba 5 million biko andamana across the country ineri egasi etaide banyendirie koligi ebeke mikakati ebeke strategies chisa inenga baligie kubekera ebichana binyore egasi ntuto kwandamana asense mwende abasa baiga bekogori ya Gen Z nigo bemurunganiria okorutwa gwechinsara n'abantu batamanyikaniti chingaki chokorobekana uko bekyukirira omubaro otaramanyikana gotigirwa chingoma
chinga kechecho boigo abanyimbo nigo babetiligwa gutumika amarioki yo kurusia mariga maiso elioko baseberekania abasabo na magae bachaka emirimo yo kuigora chipara asensemiga nigo yaba umwachieso wekemoni nembeba egati yechinsemicho ibere asegeka n'abamenya baiga batigara no gosemeria bononsi na chigonchoria nkurubuterega seni kyagatembe kuriga se kaunti ya Kisii litere ngoro kwa Daniel Untiri. Ekero tuakorokora se Daniel Untiri gatokanda somochokeroka abu ase yarekana buna omochokeroka ngori ngomo tero ritkuria rero nonyerie ngeritkerio ria 77 Gabriel Norbotiuru kero abamenyi kurwa chisemo ao barobekana seritukeri gari ya 77 nigo abamenyi kurwa sensemo ya kiroka barabu nigo batanyara gwesokia asibarwe ebirengerero ao asibateba barabu nigo bandamana asogotakora obunjoreria asa malitango kudeni sonye mukachi okeroka na umona biashara okeroka aga silitukolia lero lia 77 na botwe bangete gosoka egere tuandamane n'abana inchi bande bonsi ensengima asengencho ya kasonko aligirigo tokongerio obogima asengencho yerire kulingana ne weta etalinge ngiya yanyale kobage gutodire tutaranyara kuandamana lakini ni one way on theater tuandamanira asengenche biashara birebu mbite ine mbiyo abantu ba ligirire tikanda abantu babigeta amaboko mufuko bapoete nabenga mno yuno kuandamana njere yemo none serikali tekonyara konyora bango iya baineniri yagere bakwene na tutanyare konyara batanyare konyora bese cyarero umukaji okeroka naendo mufanyi biashara tu keroka kulingana ne litukegere kumbukumbu ya 77 abantu bandamanete serikali bindumbira gukora bitari biya asa tibari kotegera mangana bana inji mono igo bona karoke biashara mbitene inaka to sabe serikali ebe ngororo ekwana na bana inji igwa marani ko yaba na inji etokore na totakete to endere ko endere Kenya musiri Wigo nigo baganirie serikali koigwa ebirengerero bya bananchi iri kwenekia ensi ya Kenya ngosukere gucha mutwe ko sabo murayibuense abo muororo abantu baya watotegerere totebani togendera bose totigamangana yo konya kuandamana kerenga murayo ito Ruto lazima tokomekyo be one term buraibu aho mburato irabuya mburato irana wato tebeti totaite kabisa to make sure mna twaokore one term egere tochoro mungao na chiabe ku Rwanda onsi egere tonyare ko tonyoro monto ko tobo sibole weito toko tonyore environment yengia tokore gasi ntuto taiti bese chiria gonya bagonya gwetiga banya koena na gosembi 1500 goeta kiro monto totaite tonyore environment yengia tuete tego kora chigasi yeito lakini tali echibagonya goruta ga chihandout Kingo reporteria igateseni wanjite kiandege kurwa sensemo ya kiroka yugotoka sobogatakati we county Nyamirane ya Kisii eritariane Nyakundi Gabriel Yamano Nyakundi Gabriel Kurase muchiyo keroka abo kerakwango tere masemo nabo libo litolit kuliari kuburingana ki ine okorobekana gwa 77 gose 77 njaturubania emerobelio ACNC mo ure ine 77 njaturubania emerobelio abo asore 0726 447 nera beito eyogo tolikera liuko like egere gwachaka elietariao asore nekerengere kiao igoro yimerobelio ya 77 onye yatronye turubaniti tebangense bia yarenge tunapoendelea wote Gatembe TV nero na FM nero YouTube account yito na baigo Gatembe TV nero Facebook account yito aseris kurialero tunapoendelea wote nego ko tebianga ine 77 njaturubania emerobelio abo AC ore 0726 447 367 nero
ere enamba ito oturikira liukorike iri tari ao chaka na sore ego nentu na botoko chisoma nke karmu achirikire nyingi na botoko chisoma chonsi ego toska no nyirege ka emo kuboteka no kurubeka na gwa saba nigo muraibe kemagia ODM umuske Raila Amolo Odinga litkoria rero asokena gukwanira igoro y'umuroberio yo ase ataikirana ase egeti ya saba no tokwarganirio robotio. Repeal of Section 2A of the Constitution and allow multi-party democracy in Kenya. Sabasaba had clear and known national conveners, Kenneth Matiba, Charles Robia, and yours truly, Raila Odinga. It was what gave birth to a bigger and powerful forum for the restoration of democracy, FORD. FORD had a known nationally inclusive leadership. Jaramogi Oginga Odinga, Philip Gachoka, Ahmed Bamariz, Salim Damwe, Asinde Muliro, George Ndenge, Kenneth Matida, Charles Robia, among others. Sabasaba was inclusive, democratic, and intergenerational. The old, the young people in and out of the government, professionals, academics, trade unionists, civil society, women groups, and religious groups. All of them found their voice in what it stood for, a people's struggle for good governance, freedom, and equal opportunity for all. It was not one group against the entire nation. It was not a community against that community, or of this age against that age. The movement stood for a peaceful and constitutional change of guard. That is the reason it focused singularly on amendment and later on the overhaul of the Constitution. These features are what made Sabasaba succeed. A year after the march, on December 2nd, 1991, President Moi capitulated. Section 2A of the Constitution was removed. Multipartyism was reinstated. We achieved our core aim, which was to return Kenya to multipartyism. Today, we have more parties than one could imagine then. Our Deputy Commander Abwe Omasaba North, Moswati Stella Wanyela, nigo ababuririe aba Kenya bensamiyo kanda gusimeke mete ane nigo boigo atebiringa aba Kenya babanchire abana babe bakwe echanjo ya measles chingaki egochiko cha chingaki mnechiga. Kitu inaitwa vaccination ya cholera, typhoid na Rusella inaendelea. Nafikiri ilianza jana, inaenda up to 14th. Kwa hivyo watoto wote miaka 14 years and below watapata hiyo chanjo. Mtaenda kwa health facilities, watatembea, hata watakuja hapa kwa ofisi ya chief ili muweze kuleta watoto wenu waweze kupata chanjo hata kama amepata. Hiyo ni program ya serikali kuzuia hayo magonjwa katika jamii. Climate Works tulifanya interviews jana ya vijana, na ikikuja wakianza crawl out mtapata, kwa sababu tunataka watutengenezee barabara, watupandie miti, watutengezee tree nurseries, watengeneze wapande, tukue na greening, tukue na environment mzuri, waendelee kupanda miti kwa wingi. Na vile mvua inanyesha hivi, najua hapa Kisimu kuna mashamba kidogo kidogo, lakini tuendelee kuweka miti. Sawa sawa, for a good environment. Na ninawashukuru sana hapa, hamko mbaya sana, lakini tuongezee, tukaze mwendo ya kupanda miti. Mokonyi bomurai bwense ya Kenya Professor Kithure Kindiki nigo ababulire aba Kenya kwenda kwelikia
aso omoroberio sha anene mono ase omoroberio olinda na mama sabo kwabera anene mono aoria olinda mama asing'encho yokonyora obokonyi chingaki chiria omoroberio yega otakeire County katika percentage Lamu County ndio namba 2 kwa idadi ama percentage ya wananchi ambao wamejiandikisha kwa SHA katika Jamhuri ya Kenya. Because already out of a population of 140,000, 70,000 residents, 50% of the residents of Lamu have registered for SHA and they are going to get medical cover going forward. Mumeshindwa tu katika Kenya, Mombasa tu ndio iko mbele ya Lamu. Sababu pale Mombasa wako 70%. Nyinyi muko 50%. Na hii serikali inataka kila Mkenya 100% awe na bima ya afya. Ndio apunguziwe ile gharama ya matibabu. Tulikuta ya kwamba only 8 million Kenyans walikuwa na kadi ya matibabu. Lakini kupitia SHA already tuko 25 million ambao wamejiandikisha. Tunataka tuongeze hiyo 25 million, ni kama nusu ya Wakenya. Tungetaka every Kenyan, over 50 million Kenyans, kila Mkenya awe na kadi, mama, mzee na mtoto. Tulikuwa na program ya Linda Mama, lakini sasa tunataka kuipanua iwe Linda Mama, Linda mzee, Linda baba, Linda mtoto, Linda kijana, Linda jamii. Si ni vizuri tulinde jamii yote jameni? Mama na baba na vijana na watoto. Kwa hivyo mambo ya afya tunaendelea vizuri. Omonogari ose omonogari bebunge enene Moske Moses Wetangula nigo atebiribuna kera egesa kuimeyensi ya Kenya nkiri no busibore kora ensiga nigo Moske Wetangula boigo egereire mirubiri ya serikali bna serikali ngo ikiraniere mirubiri yae kanko ya kwana ega asensemo ya Lamu East. Hii Kenya yetu lazima tuheshimiane. Kuna wengine wetu wanafikiri kama wao si viongozi hakuna uongozi, na hiyo lazima tuikemee. Mimi natamani siku moja rais wa Kenya atoke hapa Lamu kwa sababu ya ukosefu wa ukabila. Tusungushe uongozi wa nchi. Hata mtu wa Lamu anaweza kuwa rais wa Kenya, hata mtu wa wapi Turkana anaweza kuwa rais wa Kenya, kwa sababu sisi zote ni jamii moja. Tukiwa hapa leo ni kuwaomba, tangu tupige kura, Rais William Ruto amekuwa kila mahali kueneza injili ya maendeleo, ya umoja wa nchi, ya kuchapa kazi. Mutamuongeza tamu ingine? Mutamuongeza tamu ingine? Hebu nione tu tamu ya Rais William Ruto. Nikisema William Ruto sema 10 bila break. William Ruto. William Ruto. Ya mwisho ni kushirikiana na nyinyi ndugu zetu wa hapa Lamu. Mimi natoka Bungoma kwa mpaka, na kwa muda mrefu tulikuwa tunapaguliwa kupata vipande. Rais Ruto amesema uwe mtu wa Mandera, mtu wa Lamu, mtu wa Busia, mtu wa Bungoma, mtu wa Turkana, ukienda kupata kipande hakuna malipo, hakuna maswali. Ekero ndoche birabiko minyokia tarachiko chaka okoretera bokoreri bwa Asalvakea bninye gitari tanso machi SMS bere satoiga egere koretera bagani abo kurwase nyagitari yu tumanye ninki ba bokoreri ki bagotoa intuna bakenya na ninki babwate kereki yagwetanchi nyagitari chinde igo ikaransa bali mubwate chiamate ao egere tunyare kurigiriria abokoreri bw'inyagitari yiga ya Asalvakea asika gitari gitambe so machi SMS bere satoiga oyakurukwa nche kurugasinga nyabisabo ya ngentorero James Maruba kuruaiga
Kilgoris amang'ana namaya nentegero ya maandamano tare ngorro oyakuru kwa Nera Yusuf nyamanga kurwa marani merobeli ndete ya asarigwa and then Duke Mariga kurwa alicheki na Grace yote basokobe tunakupata vizuri sawa bro and then hakuna Emmanuel kutoka Igare Waitangare yaya butubano mbwale ngorro mkate Eliud Mokaya agamalud kurongata rongai Kajiado ensenigo yale bobe kubwa matukande ya maandamano okay and then alo getembe saba mbu yaba utatige bintu byasareka ana kumkare nchebo bwara korwa bu machoge chache egetuki akondo kamkare mkate pole mimi ni Mora kutoka Kisii kulikuwa kunoma kweli kweli maombi yangu kasongo okay abaya na tigire kurugabo acha tenga form ni tigara kuchigabo Ronaldo Ndabu ondara kurwa irungu 77 ya tukora twaba bila kukula kitu wambo yale ngenya boke mkate intwe maganambu ya awareness nimero bili to ya kila litiko kyagera amandamana tari yaro to koragera abana ba peace ndio tunatangaza nchi Josephine Magana byatwaring nyanturbani emerobeli yeito njaturbani emerobeli yeito mono chiro tabati daraja mbili abantu twarengo musafara twarengene chipikipiki twabegeta mafuta montereba aba otama ototiga mocho yabetere tori other means transport gochebugyaku Wilfred korabonchari pastor Elijah Makori korokera pia jumkata nyacheki mangana nigo arengebya kama kawaida nigo abantu batindekwa n'abana babo lakini bono abukara abantu go bango tindekwa n'abana babo rero n'abana babo tindeka abana babo Ruto tegerra abana Jackson somoka korwa chinse machirondi nyaribari okay and nyariba chache Kisii okorobekana nigo kwa salia enibe nyinge oboibi n'abantu mbaonetkende mukate turibi y'abantu korwa chikanisa n'abana siasa bako na gusigeta genzi kugendera amandamano Israel Juma korwa masago kyumbu okorobekana nkware ligo kwange chemono okorra abana abakensi myaka na basieka chipara Hatukuwa na maandamano hapa Gesima, Sylvia Ogega, and then mini Thomas Menge kutoka hapa kulikuwa kubaya sana na hata biashara hazikuwa hapa. Tunaomba Ruto asikie maombi yetu. And then huyu anaitwa nani usibuli kurwa igare igatwale ngebe yepi mkate iko kolengereri na bayaga ndakoba bakongwo ni kurusu asinge nchibiro ngote kurumunuga ari ngachinsa cyo cyare toretere aba nyegitari kurwa Selvaka yona nchina igwerire toska ase ekageteri tambe kokoreterande abanyegitari kurwa nyegitari ya Selvaka agartonyore obukoreri bwabo na kibole don't move an inch. Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo pangina ninjo. Ine umugusia tebana ki to tora monto ntori. Muntu tali ntori no bolibole ntori. Ngaki ukona gotora umuntu. Ukona gochenchera umuntu wate urigari iga. Ono komotora muntu ne robori. Ya. To tora monto ntori. Muntu tali ntori no bolibole ntori. Arekana gotora obori lakini abantu batige. Tihono gochenchera abantu kuna tengo urigari akabangaki. Arenga kiura ya. Kuna kuyabante bitingiro ga ngurigari gari ayenga kiure na kuruseno. To tora monto ntori mutige bunare go to tora monto ntori muntu tali ntori ayekana go toro bori bwao Magaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo pangina ninjo. Twatire, mama ene twatire.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi g'ubusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se chinamba chabo 0111161500